Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Tanghadian sa pusan sengi bagi syudap Ïathoh kelok kala ai Nong bad Pyniap yo lok jangka Namarba kadan Jingiadei sop bad ukni la jong kini gelaja ha Aurangabad district jang gejala Bihar kini gabru ke badang apos nam karta kadai ke platip kerteng kum ke Jingiadei ulok jangka bla sya Pyniap udai badang aposan senam karta bad ublatip kerteng kum prianshu ke bau kini jangkapan ubah ke iet badan Jingiadei sop udai belasan pesan senam karta ublatip kerteng kemujuan sing. Ka Jingiadei ladan Jingiadei bat ukni nadu syua bakan Ïathoh kumta tamari dap Ïathoh hi kala ai Nong haki arut gibril pensiat yap ya ulok. Ki pulik liok kiam ya ka Jingiadei bat ki arut ki weipan kita kena Pyniap kat baya using pat hadu mentaru kidang tuet. Ki pulit ke Ïathoh baga Devi kuak Ïathoh sendano bat using hendai bahaya ngasem kimsha Namarba kadang longsang bat la Ïathoh jubor ya ka beruprian syu. Hakar pesantren ku jeliu kat bau prianshu dengan pai na yeng kapara berwarna syalayin plafon ke Jingiadei bahkan pak bre berwan syau yau dah betuk-tuk the station bell hendrai hashtag lenti musya siat yapno kat baka jing toket ki pulit kadang yat ke Devi kelap her kerat penban na layin Namarba kelatiang palat bat kani ke pensubas niu yaki bahayeng prianshu bat ki pulit ru kum tagi pulit la toket nya naga call record jongka bat kilam bakaya phone kha berukuni jongka bat habaki pej ya ke phone record jong kini kilam bo ya phone kha bat ki arun ki brio kat baka jing toket kadang yan ki pulit kelalap ya ke Devi bat kita ki arun kinang Pyniap kat bo using pat udang jarangai hadu mentaru. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.